talo fatu talo fo wala radio Samoa le nei fo itai au ma lo le soifua manuia. Alo mai o talo le solulu. Fa anu ano le tala wa sau nei tu ai tangata Hat Valley e le mawhaio na whaia se whai ngai fo i aile manongi leanga lea ono sau. Mai le no foanga o lo alu iai o tauta. O le isi whātau sanga o iluma lea whaape u whaamauti no mai o le umi lea o le ato o no sa ia tuai. Ona o le manongi sau mai le siviu. Wāti le fia le toi whai mai o le ua mai a wha le leia mea whai ngā ruenga o lo mafu e le manongi. Peita ai e le o iei se wha amaoninga a mea e alu ese ai. Mo le mau le toa tele i tala le One News, wa tusa nei ma le valu tau sanga o wha atalo sanga i a whaia se whai ngai le manongi leanga le nei mai le siviu. Ma o le e whaapea ua tele tau sanga o polonga ma iei tangata Hat Valley. Wa toi tau tino le Wellington Water wa tu wai tele le ngā yoinga. E toi wha le leiai mea whai ngā luenga i le siviu. Ai mai le pule nu o le Hat City, o lo o ave i le wha mua le pule ngā nu i le nei mata upu. Ma o le e tusa ma le lua se lau 2.5 miliona le e wha alu e toi wha le leiai. Tu umalo le sa avea ma minista o le party le National Nikki Kay. Fasu fatu sanga le matua o le soifua Kay. Lea watu umalo ai ma watu e moli mausui o le party i lunga le Facebook i le misia tele o le mafutanga. Tau sanga lua afe ma le valu sa ia o mai le lua afe lua se fulu na tu lai mai ai o ia o le faipule mo Auckland Central. Ma e tele fo ito finga minista na ia tau avea ma o lea fo ina avea masuita ita ai o le National ai ele i wha ama vai mai le lua afe lua se fulu. O le tau sanga lua afe se fulu ma le ono le ana amatai tonga fitinga o ke i le kānesa. O se tasi le ngata wa misia le pati ai wha apele to a tele o isi fo isui a faipule i to tono le palemene. Watala noa te unga o le whainga o loo whai eisu enga NCEA i New Zealand, ma o le usawai malitala o loo wa ai e ave ese le level 1. Talo sangale nei le Education Review Office, ma ilana reporti whapea o se whainga e tatau na whai fua i suinga wha au popo le ua amatalo i e le tausanga nei. O le NCEA level 1 fo i le pei e le tau lia tele le wa ai a whale whainga luenga. Tu mai fo i whana wa onga o le wato a tele tamaiti o wha vai ma onga. Tau noanga le minista wa onga Erica Stanford o le talo sanga watu ina mai e ave ese le level 1 o le NCEA o se unga e mawhaio na o iai ma o le reporti fo ina sau itua i le asona nafi o se reporti le lei tele. Reportia mai Afrika i sau tele fasi o tia o le li i kiwi. Reporti le Daily Voice o le li i kiwi o ia lea na tau mawhai e ta ofi le au ngā o i Monte Vista peita ai o lea na whanai. Wha maoni ngā leo Afrika i sau te Fast fu maleiva tau sanga le matu o le li kiwi wa maliu ma e whapea. O le ana tau mawhai e tali atu le au ngā o ina oso wha ia le whale tupe ma wha i nei loa. Wha maonia mai ei fo e matanga luenga lwa e whafua New Zealand o lo ngā lulu e neile ko ne sula i Afrika i saute ma le ainga o le wa maliu. O na o le pui ngā wha amatalanga e tu ina mai le nei mata upu e le mawhai ona toi ma wa mai nisi wha amatalanga. Wha i watu i tala mai au se talia. Lua tau sanga le matua o le teina i titi o lea ua maliu, ma o lea na maua i totono le taavale o lo utu i le kāpaka i kuini se lani au se talia. O lea ua maliu na maua na o ia i totono le taavale, ma ele i ai fo i ona mātua i le taimi na mauai i le aua uli o le asonga fua. Whai mai ei leo e fōlinga mai ua tele i tū la talo na iei pia le lua tau sanga i totono le taavale, ma ele i mawhai ona whaatei, ma o lea na au inatua i loa i le whale mai. Peita ia le i leva ai umalo na ola. E le o mauti noa mai le taimi nei le atoanga o le nei mata upu ma o loo whaasolo pea su e suenga. Whai watua i tala la Radio Samoa, manuia tele le nei tae au.